na lang gud ko i-deny kay dili naman pud ko mobalik sa imuha kay gisuka naman ti ka. Unsa? Bot pasabot mo na imong ex Cardong. Murag mao siguro. Ikaw Cardong ba? Imo ra jud kong giilad. Unsa may masulti nimo aning lugar Bibi Loves nga gilaag ti ka diring dapita? Siyempre, nalipay kayo ko. Time sa Cardong, anong gidala man ko nimo diri nga mingaw man kay diring dapita, uy. Alangan gidala ti ka diri kay gusto nako ipatunay sa imuha nga nahigugma ko sa imuha. Wow, mao jud nang ganahan ako sa imong Cardong ba. So karon diritang dapita kay para mapil nimo ug unsa ka presko ang hangin diring dapita sa ibabaw. Tanawa, nakita nimo nang diyang dapita? Oh, Mauna ninduta uy. mauna ang syudad. Dira tagikan kagaina. Uyawag view diri Cardong uy. Nindot kayo no. Oh, Sa tibuok kinabuhi nako Bibi Loves, ikaw pa lang yun ang babae nga akong nadala diri mismo. sure ka? Oh, sure kaayo. Ikaw pa lang yun isa. Ikaw ba basig atik na pud ko nimo basig ako na siguro ang kapito nimong gidala nga diri nga babae ba. Unsay kapito Special gani kay ka nga pagka Bibi Loves nako no kay sukad-sukad. Ikaw pa lang yun ang babae nga akong gidala diring dapita. Aron mapil pod nimo ug unsa ti ka kalab. Uy, unsa man na uy? Murag kiligon man pud ta. Oh, kinsa may dili kiligon ana si Cardong nagod ni. Ing ana mahigugma si Cardong. Asa man imong cellphone? Magpicture ta diring dapita kay dindot kay ang view. Ay, Ito na lang imong cellphone kay sige, nindot. sige. Kanila lang picture, cellphone ako. Sige ha, selfie ta ha. Yawa. Give, gunit. Smile taro nga, smile. Smile ha. 1, 2, 3, smile. Ka-cute sa kong Bibi Loves, oy. Mas gwapo pa jud ka Cardong. Ay, sosoy, mo yung giatik ba? Gwapo man jud ka, wala man jud ko nangatik ba? Sure ka nga, gwapo ko. Oo, mao gani nang gusto kay ti ka. Mao nang gi paningkamutan jud ti ka nga makuha kang kimi. Sa tibuok kinabuhi nimo, ikapila man ko nimo nga uyab. Ikaw pa lang syempre. Ako pa lang? Oo. Ay, tinuod ka. Ay oo, tinud oy. So presko pa di ay kayo na imuhang bulad di ay karon kay wa pa ay sukad-sukad wa pa di ay kakauyab di ay ako pa lang. Oh, astang presko ha. 1, 2, 3 smile. Si Cardong man ni ang akong ex. Nagunsa man ni sila diri Sige isa pa ha. 1, 2, 3 smile. Cardong. Unsa man Bibi Loves? Kinsa man ang bayhan na? Asa good? Kana nakaila lagi na sa imo ha. Aw kana? Oo. Aw ako kaila ano yambot kinsa nang bayhana? Unsay wala ka ila oy nga nagbalik-balik na baya ta diri Ingon ka Cardong, ako pa'y babae nga gidala nimo diri Nya, ingon man lagi na siya nga nagbalik-balik na daw mo diri. Unsa man jud? Ayo paminaw na wa jud ko kaila nang bayhana. Ayaw na lang gud ko i-deny kay dili naman pud ko mobalik sa imuha kay gisuka naman ti ka. Unsa? Bot pasabot mo na imong ex Cardong. Murag mao siguro. Ikaw Cardong ba? Imo ra jud kong giilad. Agay, ngano imo man kong gilaparo? Gilaparo ti ka kay giilad ko nimo. Ingon ka ako ra imong Bibi Loves. Naman lagi nakauna pa sa kuha. Ayaw nagpansin na ex naman ako na. Kabalo ba kaday nga ika-21 na ka nga babae ang iyang gidala diri Unsa? Tinuod na iyang giingon Cardong nga daghan na kag babae gidala diri Ingana manggaling Cardong samtang sayo pa magbulag na lang ta. Ayo bing. Dili ko Buhi masagot ko! Bibi Loves. Buhi Gusto ko, sa bulag Kaidong! ta. Buhi ko dili na ko nimo. Bibi Loves, ayaw dili. Gituhod no kong itlog. Perten na ning pusa Da merisi di nakaliwat kay napusa ng itlog. Taga, babayero mangud ka.